ibibazo byawe isi ni kwimera shima ukubayeho kuko hari benshi baririra ukubayeho nshuti mukundwa iga kubana ibibazo byawe isi ni kwimera shima ukubayeho kuko hari benshi baririra ukubayeho. Ibibazo ni byinshi nta muntu n'umwe adafise ibibazo, ahubwo nuko bamwe bamena ibanga ry'ibibazo byabo. Ibibazo byose mugize ugasanga biri ku karubanda, burya hari n'abandi bagira ibibazo ariko bakibikira ibanga. Nshuti mukundwa iga kubana ibibazo byawe isi ni kwimera shima ukubayeho kuko hari benshi baririra ukubayeho. Nshuti mukundwa iga kubana ibibazo byawe isi ni kwimera shima ukubayeho kuko hari benshi baririra ukubayeho. Nshuti mukundwa iga kubana ibibazo byawe isi ni kwimera shima ukubayeho kuko hari benshi baririra ukubayeho. Mugenzi wanje, kuri iyi si niko bimeze. Niyo wahura n'ibibazo ntuze wirukire kubibwira umuntu, ahubwo uze ugenda upfukama usenga Imana uyereke ibibazo byawe izo gutabara. Nayo abantu barahinduka, urashobora kubona ari umugenzi uno munsi ejo ugasanga si umugenzi wawe. Umugenzi mwashobora kwirigwana akagutwengera mukanezererwa, akagusohokana ukabona ko mwishimanye, mugabo mu mwanya w'imbere kumva ngo yaguhindutse. Ibyawe byose akabishyira kuri stati ku mbuga ngurukanabumenyi n'ahandi kugira ngo kumbure akumara amazi. Mugenzi, izera Imana ntuze wizere umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu ahinduka mu kanya gato.